gde su tvoji zobi? Znači ja da bi ostvario... Ja sam majka tvoja bila, ja te... Possible that you and I would never look back. Za jutarnji program Darja Pograjc. Jutranja ekipa se... Smo pija. Najljepše na svijetu, želim vam jutarnja ekipa, današnja ekipa Samoborskog radija s 93 MHz. Iz druge mogućnosti. Okusna hrana se hvali sama, neokusno gostje še dolgo grajamo. Nareje tisto v bolnišnici, v službeni kantini ali na letalu. Das US Bundesstaats Texas erreicht. Zuvor war der Wir. Radio Rijeka. Najava događaja. Il Colosseo torna a vivere per un grande evento internazionale.
Bitih ur na letalu začel s pisanjem objavlja informacije in fotografije hrane, ki teroristička napada u kojima je napadač nožem nasrnuo na policajce. Muškarac je hrane. malo kreirati naš program i predložiti svoje glazbene želje. To se dogodilo u vrijeme... Žalbo. Mladić je uhićen, podsjetimo. Na Korzu, na štandu iz... To this missile testing program in defiance. Pakleno vruće, ali vidjet ćemo još to kroz idući. 4-5 vatrogasaca na visoravni vrh. Noćas mi odlazi. Sometimes weak. Nice, a maksimalne. There can be cross, sure shot, cold feet. When the wind. Privrednici do kraja oktobra mogu podnijeti zahtjeve za odobrenje. Jutro teško mi svane, a ja neće. Morja je zgoščen promet predvsem na vseh avtocestah. Bila za tebe, za mene, ljubav je davno već prestala, prošlost se je ubila. Pa se čovlje na obrežju na mnoga male, obične ljude muše, a u reći koje voli, koje nikad umjet neće, ulicama grada lutam svaki dan. Izjavama ambasadora Gajusa Šelteme objavljenim u četvrtak u mađarskom magazinu. Skandaloznom prepisivanju školskih programa od Hrvatske za In pa tudi na Ptuju se sklepa 21. festival dni.